شروان درویش جگری سروکی انجمن لشکریه من بجو بردف کی فرمی یه انجمنه افهام 10 روزانه نافچین دبن کنترل وده لباکوری بازاری من بجیج علی ارتشا ترکیه و چکدارین سربوی و تی توباران کرن زیادتر کی جانن او گنده کو کتنه بر توبارانه و زیانی و چقیسن انها اف ایرشکو چه بونه جروجا که من بجرزگار کردی حتی روزا ایرو هم دم دراستی ایرشی بود نه دم دراستی کار نوساعت نه لتشتی که بربط شاف و ده روزین داوی زیاده تر بون و زیاده بون تو بارانا هدف گرتنا تاني نلبم بيجيش خابي وقت التمر وقت زرقان وقت عين عيسى نافضة من بيجي أرمان جوا إيرشانات خا خويات خاطن روج دم تبلي هبدا روش شرد محاضر ببي جبون وقت جبون من بيجيش خا وقت موزان هم جبهة ملي باكور من بيجي هم باكور روج أواي من بيجي وروج أواي من بيجي هاتي هدف قرتن جبهة عريمة قندين قرطو إيران كور هيوك ملي صيادة ملي دندنية إيش خا ملي توخارة هي من قندي شاطئ هي قندي هوشري هي أبغى حمو روجانات تنا تبار كرن أفيرش أرمان جوان دوم كذبوك روش الشرح به ملتي ويدار إيش خا موسان مسلم دموع زيتوننا ودموع مسلم كوار ملت أجيد ملت تنجازار ده به إيش خا براني أو هدفنا جا أبغى قندنا تنا هدف كرتن زيان جبوس في لهنك جلك زحمة به يجبو مع وقت مجلس الأشجار إيش خا حركة برزان به وصام فكريش بيجن تناي تمام تجاري إيرشنا كن ما إيرشنا كليه ليه هم هر كراس إيرشاتين هم ما في خوي برسيف دوينه بكارتينا جهك وقت خطري سر رجعي ما خطر جبهه هم برسيف وان دادن نهاب بيرنگ بكارن بيجن روش داوي نهاب بيرنگيه روزانه بردام يعني حتى شبي چيجي هون هر شب ایریشا کوته انجامدان یان کو ایریشن کوتینه انجامدان جالی ارتشا ترکیه و زیادتر چه دتین بکارانی شر بلافرانه یان جی تنین توپانه و برسوا ود چه استیده دبه هجمارا قربانیان اگر لجم وهبن چه قیسن هاد ما هي داويدا قيب تشيبون شخا بكتاب رو دمبري دمك مربطه كامله هذا شيء كان سيفيلي بريندار تشيدبن افيريش كوتشيدن براني وان توبانا بسلاحي جرانن سلاحي نافينن هنا وبتوبي جران بتانجاج دين هدف قرتن هر واحد امجي بفيرنجي برسيف ددن طبي الجور امكاني كنت اسمع ده هي امجي برسيف ددن اما بكارن بيجن تاني اما في خوي برسيف داين بكارن برج هذا امتين هدف قرتن برانجي توب تنا افيتن هم شتين تركا هم جيش نافندي تركا هدف افغاندانا تين هدف كرد الجور امكاني كنت اسمع ده هي ام برسيف ددن اما برسيفا ما يعني الجور تكنيكو هي قلب تايوان توبي جران سلاحي جران يدرو فدافيجن جهكو سلاحي ما ناجيجن برسيفا ناطر جهكو سلاحي ما دجيجن برسيفا شش هیز دناوند بازاری من بجده و در دوراوی هنه ارتشا ترکیه و چکدارین وی جمله باکور و جمله باشور و هیزن روسی و حکومت سوریه دناوراستا بازاری من بجده جوند مینن هف سنگی چاواتی را گرتن دناو براوده انها بري بيد من بريكو هيزن كولاسيون ابن توي هجمم جواب بكشن شخناوان دي مي تقداري بهيزن كولاسيون هبو هايني بالزمانه ده تكليمه بهيزن مركز التنسيقيه الروسي هبو نوا دايبو بيشتك هيز امريكي جر كشيا هي كولاسيون جوي داري كشيان نهم كارن بيجن لملي اريماش خا روزانه تنسيق ما بهيزن روسي راهي در ويوش خا هيزن ريجيم تر خط جبهه گرن اما او تنسيق ما هري زي داين ساندنا اگر کو پرزگریک که برجیم راجیم زیر روسا را چهار سرده به ام کارن بیشتر ها پرانی تنسیق ما و داین استاندن ما آلی روسیه ره اب ایرش کوچید بن اب هد دهری کو هدف تگرتن جبر کو هیزن روسی اوان دولت که دامنه یعنی ایک گرگل کار خرابه ام بودن روزانه بوان تکلیه دانه پر جاها اوج یعنی یک جور مداخلت کن گی مداخله ناکن اما دیج موقفی اون حتی نها تيري ناكي كو ابي ريشين تركا رواسيني ل داينوستاندن الجلوان هي مقارن بيجن هاد بن جدا هري زيدا داينوستاندن اما بمركز التنسيقيه الروسيه و فاكريش بين حكز بيجن روشه لاش جاري لمن بيش يعني روشه تفاهي بيشتيكو باكشينا كولاسيونجي عيني او ما هيزا هريكو هيزا كمان بجد باريزا و باجار بدري انجمان السفيرة في وقت هذين لشجري كسك مداخلة كاري سفيلانا كه ام تاني اتفاق ما لشجري هم بهذه الروسية ربي هناك حرس حدودي رجيم تاني سر خط جبهة روسيا چما وان ایریشان را ناگره او دوریه خوال سر سینور انجام ناده نبینه کو اف ایریشتنه انجام دان
وجبري سربازگاه عریما چه سربازگاه کدن یا روسی لدوری تشتک هاتیه آوا کرن؟ الدوري وان كمان اما التكليوان هنا روزانا دقيق ويرش لي راستين ام خب اگه های وان چیده به ام کارن بیجن هک گرا هنک تفگری وان چیده به نبجار دشینا بر اما تیرنا که کج بوک وایرشون را ورنا را وصاندن يعني دبي موقفي وان كيما سربازگاه عریما سربازگاه که کون یا هیزن روسیه که 12 کیلومتران دکوه باشو روژاوایی باجاری من بجیده بسالان او سربازگاه کارتی ده هاتو بو راوستاندن لی پشتره و پشتی ایریشا ترکیه دجوت مها سالا در باس بویده جاره کدن هات اکتیف کرن جبلی و سربازگاه کدن یا روسیل نافچه هیا و بلافبونا ارتشا سوریه تنیل نافچه سینوریه یا نا هيزن رجيمين الخطة جبهة هنا والثاني هيزن الروسيل نافندا عريمة هنا ثاني وقت باجار دا جهين ملت سفيتي هاي هيزن الاشجاري دي جهناغر وين چاوا پیوندی به ارتشا سوریه را دکن با اوای کی راست یانجی روسیا ناف بینکاریه دکه ها جهه کو هنا هجبوكو دكاري روجانا دا الخطة جبهة هجبوكو تبرسكريك دا نكفن دا ينصون تشيدبن اما دوك در بويت كارتنا اگر کو برسكريك هبنجي دريا روسيا را شار سردبن لگوری زانیارین کو بدست مکتنه ت جناب تبريا چند روزان بشاندك امريكي را جويا بو اگر هي احتمال هي امريكا جاره كدن وغارا لدفري بلاف ببا انها حتى هاد بشتي جوجفي داري فاكشينا وك منبج شخوانك كاسين سفيل تندشن اما وقت لاشجري وقت بوك امريكا فاجر داري حتى انا لسر ماسيت نقاش نوصل مرنا بيان شكو حتى انا نكت يا رجال ودا خوازوان نكريا نو يعني اب مثلا وصلت نقول هذه سوريا ديمقراطيك او فيكاري ديكي ثاني بشتيكو وصل فاكشين تشيبو حتى انها وقت بوكو فاجر انجي بوكو ابتسونا اب نقاش نمبر ما تشينا تبيش بني دكا قوناغا داهاتي قوناغا بي يا سربازي الباجاري من بجي تشوابه انها روشه من بجي قريضه روشه سوري تبعيه امضان ابالوزيه سوري الحرب ريش تاثير ديكي وقت ما قرابه ما سركه وقت ما جسم ما بجي لاشجري ام کارن هیچ خواهی لشکری کانه به من بجای بپاریده چی بکن چه حاضری مدوی آل دهنه جروجا که من میجوزگار که حتی روزایی رو ام هیچ خواهی لشکری پرورده کن سیستم خواهی پاراستنه چید کن دوی درباره دا کدام بردوامه انها جبو روشا گشتی هر کس برادلانه بیانه اگر که دولت ترکو چتین و فرسنده که ببینی جبو که ایری شکل سر من بجای بکن بیاگر چی بکن لكودري خواستن نيزك بناج بكن شو ما في مو برس بداينه واجو موجودي هم ناخذ نروش كشر وصا شيء به ام هي دارن كو ده سال پیش ده سال 2021 به سال 4 سری شر نمیشه خو ملت اف 4 سال جنود نفس خو وگرتیه بلکه اون نابنده باجرگری نه باجرگریان ملت آرام جیان دیجیان که یعنی هنگی که بجرا شر دور کتیه ام هی بینا کن اف ملت وگری حساب کوچ برای رو بروش شر رو برونه هی مهنه کو ایدی به آشتیانه دیالوگ فرسگی کا سوری شار سر به اب طرف این کو وسط دست واند آلوزی سوری ده برا کدوانج بو چاره سری هبه نجبو شر هبه البته هنک طرف هن هین تیر نبونه هین خواهن شر به هین خواهن مشکل هین مستر بده ولی ام هیوی دارم کو ایدی جبرو و روش شر در بکوه در باسی روش آشتیانه از باورم مشتفهم کرد و بحث آواکرنا هیزه که نودکه یانجی بهس كرنو بيش خستنا انجمنا لشكريه من بجيبو ما بستاتا ام وقت مجلس لشكري ام هيدا خا نكو هيدا خا ام پرورده قوت خا كانه به پاراستنا من بجيبه كما هيدا شيء كنا يعني جروجا كم بجزگار به حتى روجا رو هم دالي پرورده ده هم حاضرين سيستم پاراستنه ده كذا ما بردوامه و هيدا محمون هاي دروشا پرورده ده نجي دروشا آمده کاری ده نجي يعني جبوك ام كارمن اگر روشك اوصا چي ويرشك چي بو ام كارمن ملت خوا و با ممجي بپاريز 3400 سرباز دناوا انجمنا لشكريه من بجيده كاردكن بلانا وهيا ون في هجماري زياده تربكن نها دفن مجاري دا ناخذ رقم بيجم ناخذ مستبيجم اما شغل ما وك هدف وك بلان بيشامه هذا كبروفيسيونال شيء هذا بروفيسيونال نبي هجماري باغريديه او عسكري که خودی اراده کنه به برسیج دمیرا کنه به برسیج و تهدید نکوچیده من عمل سروی ترکیز دکن او عسکری من هم کارم بیجن وقت مجلس هم بجش قوات ما خبرتك خشر داوود هيك شر کوبانی دل هم برد عش حطانی باغوته لشجري المجلس هم لشجري كده او خبرت هي او اراده جهه انا هم قوات خا
سر اساسی نوعیت وسا بريبت بالناس سر اساسی هجماره جبو في پیش خستنا كنت بحثا ويدك كي جاولات وآلي كاريا وبك انها بكارن بيجن بشكل مهري زيدش قام یک مرد به آلی کار برای وقت موزان برای من دست بیک کوبرد گار کری هیزن یا بگه مرا پشت او بکشیان هنک شیرمندین هیزن سور دموکراتیک لی داره هبون مرا دون آلی کار نهاد آلی پرورده داد آستا پرورده داد هم تنی وقت مجلس آلشگری عسکری ما هم خوب پرورده کن ند ویدار بده دستک جالی طرف آن سه هزار جمع تنی هم وقت مجلس هم آلشگری هم هزار خوب پرورده کن هم هزار خوب پشت گلک سپاس شروان درویش جگری سروکی انجمن لشکریا منبجو بردفك فرمي يه همان انجمني سپاس جبو در فتا كتدامه